Comme beaucoup le savent, Bahati Erasto, qui a été pris dans le chaos de l'explosion d'une bombe avec d'autres rebelles M23 par une frappe de drone, a perdu son bras dans la foulée. Beaucoup l'ont cru perdu dans la tragédie. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, sa main reste cachée dans sa poche. Cela a été pour lui un signal d'alarme. Aujourd'hui, il a pu survivre à l'attaque en perdant seulement son bras. Mais demain... Ok, tunakuwa na viongozi, tuko na Colonel. Je présente Colonel Masozera Bizimungu. Colonel Bisimwa Mubalama. Major Ndagije. Major Mwami François. Major Akimanzi Bosco. Sina kitu kusema, unajua mimi ni mdogo sana kama wakubwa wa pia, na mimi napenda kuwasikia. Haiko vile. Sina kitu kusema, kitu leo tunasema mtasikia. Donc bien continue. Combien 0? 1-0, 3-0. Mtasikia. Merci. Kiwanja oye! Kiwanja oye! Pamoja na wanasiasa wa AFC, nitaalika Kamarad Lawrence Kanyuka hapa wasalimie. Kiwanja oye! Tupeni tusikie, tuko na bakubwa hapa, tupeni tusikie sauti yenu nguvu sana. Kiwanja oye! Kiwanja kuko amani! Kuko amani! Tupende tusikie kama kuko amani hapa kiwanja. Nipike mikono tusikie kuko amani, pikeni mikono! Kiwanja oye! Asante sana, tutagawia leo, tuko na mkubwa hapa, atatupatia sababu. Asante sana. Asante. Ule ni msemaji wa AFC. Baadaye tunakuwa wamambre wa AFC wote kwa jumla, wa cadre wa AFC. Nitaalika Kamarade Desire Rugomera afike hapa wasalimie. Kiwanja jambo. Jambo. Muraho. Mnatumire. Ni vitu mnatumire. Mnatumire. Musanad. Mamayi mnatumire ni vitu mnatumire. Kama watemera abakuru bakandi bakaniya. Sawa, asante sana. Tunaita Kiwanja oye! Kiwanja oye! Nitaita Kamarad Bahati Erasto afike hapa awasalimie. Kiwanja oye! Kiwanja oye! Mkuwe nguvu, tuko pamoja kwa amani na tutafika mbali pamoja na Mungu. Asante sana. Huyo ni Kamarad Bahati Musanga Erasto ambaye anakuwa mambre mkubwa wa AFC. Nitaomba wandugu wanavaa mateni hapa wote na ndugu gafishi wote wasimame, nitawapresente moja kwa moja. Hapa ndani yangu tunakuwa na Kamarad Henri Maji Lifetu. Mumusalimia, anatoka Kinshasa. Kiwanja mbote. Kiwanja mbote na biso. Kiwanja mbote. Nisema mingi kwa kumuna kuna. Bana kiwanja
Tozona lingana. Na ile usabuni boye. Mikolotikali yako tanga. Mikolotikali yako. Mikolotikali yako. Mikolotikali yako. Pasi ya kiwanja iza kusina. Kalate toza kotambola tina Kinshasa. Kalate toza kotambola tina Kinshasa. Esemote. Esemote. Soki bozane semona na bo bisakodo atele ma ame mabiso tina Kinshasa. Ana mabiso la Kinshasa. Ana mabiso la Kinshasa. Ana mabiso la Kinshasa. Pele di bana kiwanja wanani toka na Kinshasa. Merci kiwanja. Merci. Ule ni kamarad Ari Maji ametoka kusema. Pembeni yake ni kamarad Adam Chalwe, naye awasalimie. Anatoka Lubumbashi. Amchambo. Balushwa bakatange bote wananisalimia. Bientôt tutakuwa pamoja. Haina vile. Kiwanja viva! Kiwanja viva! Kiwanja viva! Viva! Victoire! Kinshasa va tomber bientôt. Bonjour! Kiwanja viva! Kiwanja viva! Kiwanja viva! Kiwanja viva! Victoire! Kinshasa va tomber bientôt. Asante sana. Asante sana. Pembeni yake tuna kadre pia wa AFC kwa jina la Oscar Balinda, afike hapa basalimie. Amjambo Ruchuru, amjambo kiwanja. Habari zetu. Muko wazima? Muko na nguvu? Mnakomeye? Utikwe? Aha. Hapo ni sawa kabisa. Tunapenda mkuwe na nguvu, juu na sisi tukuwe na nguvu. Tuweze kufanya hii vita mara moja, tulibere nchi yote ya Kongo. Muko tayari? Onyesha nguvu zenu. Si watatutia juu. Mikono juu, nguvu. Nawaambia hapa tuko na wakongomani wa kutoka ngambo zote za nchi. Si mnajua? Umefunza geografia? Ndio, kuko watu wanatoka Katanga, kule kupata Kasumbalesa. Si mnasikia? Wengine wanatoka Matadi, Boma. Wengine wanatoka Goma, Mueste. Si ndio nyinyi mnatoka Mueste? Na tunasema mwangaza mwa hii nchi itatoka njo Mueste. Mwende mupeleke mwangaza mu nchi yote. Kwa sababu nchi yote ilishakuwa na giza. Si ndio? Tuwewe mwangaza mpaka Kinshasa. Na mpaka kuosea Atlantiki kule Boma. Tutatoka Goma, tunaenda Boma. Si ndio? Asante sana, tuko na nguvu. Kiwanja oye! Kiwanja oye! Pale tunakuwa na kamarad Yannick Chisola, anatoka Lubumbashi. Lualaba, kuje awasalimie. Mimi natoka Lualaba. Jewe naryumvishe ryose nanahereye kare, nabibonye kare ataratangira no kuvuga bakiri kumobiriza abaturage. Cyo nabonye iki cyambere nuko ikiwanja hari abaturage benshi cyane. Ikindi ijambo yavuze ngewe
personally nk'umunyarwanda numvishe byaba ari byiza kubera ko buriya hari ibintu hano tuvugira ku maspace muhira yabivuze abantu bamwe bakagira ngo ni ukuri cyangwa se bigafatwaho nk'ihame, ariko mu by'ukuri ni ukuri kwa hano kuri space. Kandi hano kuri space nta muntu n'umwe uhagarariye M23, nta muntu n'umwe uhagarariye AFC, ni abantu gusa tuza. Ni nayo mpamvu yiswe ku mihanda. Ku mihanda urabizi za moto ziba zihita, amahoni avuga, imbwa zimoka, imodoka zigira, haba ibintu byose ku muhanda, abarwana bavuza induru. So ibi rero abantu baraza bakavuga ibintu hano bamwe kubera wenda ko tubamenyereye n'iki tukagira ngo ni ukuri. Mbishyigikiye ngewe personally kubera iki? Ubwo wenda biratanga n'igisubizo ku kibazo cya Kundondo yabajije, uretse ko na mzee Pastor Kingdom yagerageje kumusubiza uko bikwiriye. Buriya AFC ni coalition yaje irimo M23, irimo n'ayandi mashyaka. Buriya nagira ngo nibutse n'abantu ko AFDL nayo yari coalition, ko nibuka ba Deogratias Bugera bari bafite amashyaka yabo, na Kabila nawe yari afite ishyaka rye, baraza barihuza baragenda. Gusa Kundondo impamvu ze ndazumva zo kuvuga ati se abantu nitugera hariya ntibazaduhemukira. Kinyarwanda baravuga ngo yagukanze ntijya ibinturo, kubera ko abantu bagiye ibyo bintu babibona. Ariko nk'uko abitekereza amenye ngo n'abari abo muri M23 barabizi cyane, so nabo yarabakanze kandi nta nubwo yaba inturo. Ariko ubu ngubu nkeka ko nk'uko Kingdom yarabivuze biteguye ku buryo ibyo bintu bitakongera kubaho. Ikindi buriya Nanga akuriye ishami rya politiki, ko we ni umupolitisien. Murabizi yari perezida wa komisiyo y'amatora yashyizeho Tshisekedi. Ikindi yagiye yokipa n'iyindi myanya myinshi. Noneho buriya alliance yaje guha cause ya M23 imbaraga zirenze izo yari ifite. Kubera iki? Bikiri M23 gusa bavugaga ko ari y'abatutsi bari supported n'u Rwanda, bityo bikaba byatuma abandi bantu batabumva. Malgré ko perezida wayo yari umushi Bisimwa, harimo ba Colonel Bahati. Uyu munsi nashimishijwe no kumubona, naye nagize ubwo nzi ko yapfuye nk'uko babivugaga hano ku muhanda, ariko namubonye yari yicaye mu bakadire ba AFC hariya. Nabyo birashimishije ubwabyo. Ba Colonel Bahati n'abahutu, ba Nzenze numvishe bavuga ngo ni sinibuka neza, ariko urumva noneho na Nanga yaraje ni umukasaye cyangwa umukatange. Harimo n'abandi, harimo n'abandi bagabo uheruka gukora ikiganiro mu Bubiligi witwa nimba ari Mamba cyangwa iki, Kingdom yamfashe izina ndaryibagiwe. Ni ukuvuga ngo birerekana ko noneho ni ikibazo cy'abakongomani bose, ko harimo amoko yose. Noneho nibibe bikitirirwa abatutsi ngo babite babasanisha na Excellence Paul Kagame kubera ko nawe ari umututsi kandi akaba akomoka mu Rwanda ngo bavuge ko bafashwa n'u Rwanda. So ubwo rero mu gusoza nkeka ko n'ubundi na bya bindi twajaga twirirwa hano abantu birirwa bavuga ngo balkanisation, ngira ngo ubu none igisubizo bakibonye. Perezida wa AFC yavuze ko nta balkanisation, ahubwo bazakubita bakagera Kinshasa. Igihe bizatwara Imana niyibizi, bazabigeraho bate Imana niyibizi. Twebwe reka tubitega amaso ubundi turebe uko bizagenda. Murakoze. Urakoze cyane. Noneho wenda mbere yuko dufata Ali, noneho tudaciye ku ruhande izo gucamo Kivu nta bihari bwana African Boy. Okay. Oya African Boy kuko oya Kundondo ubundi naho niho African Boy yarakubwiye neza muri twese nta uraha, twese ni analyse nta uraha ari muri uwo mugambi. Twese turi kuvugira no mu mahanga dahere nta uraha uri muri iyo gahunda.
so niyo mpamvu oya ubundi utovuga ngo aguhaye ubundi ukuri. wewe na Muzehe Kingdom mwasobanuye nk'abanyepolitike kandi jewe ndaho ndigendera Oya African nanjye icyo Boy nari mbanikiye, niumpaye igisubizo nyacyo ese nta icyo muzungu nari mbanikiye akaboko. muzungu Hari ali sorry jambe. yihangane nta kibazo. Nashaka kugira kuri aya magambo ya nanga turimo kuvuga murimo kuvugaho ni akanya gato kugira mbi cya kundondo yarabajije. Twibuke neza nanga yavuze ko ibyo guca mu Kongo nta bihari, ariko icyo yavuze yuko hagomba kubaho yuko igomba kuyoborwa nka federal, aho hazabaho umukuru w'igihugu kimwe ariko hakabaho ibindi bice bigira ingengo y'imari yabyo, bigira igisirikare cyabyo byose n'igipolisi, ariko bikaripotinga hahandi hejuru. Nkumva noneho ka kagambane twamazemo igihe kinini tugeriye bakatwica, ninumva yuko tuzagira igisirikare, hakabaho ingengo y'imari, bikaba nk'uko biri muri Sudani, bikaba nk'uko biri muri Ethiopia, nk'uko tujya tukumva California ngo irakomeye. Nkumva yuko hazabaho kuba abantu basa nk'aho bagira uburenganzira bwabo muri Kongo. Nicyo kintu nagiraga, wenda numvaga mutari kukavugaho, ariko mukibuke ko nanga bagashiramo yuko we nagerayo ntabwo igihugu kizacikamo, ahubwo kizaba igihugu kimwe kiyoborwe mu buryo bwa federal. Nagiraga ngo ako kantu nako niba kugira kabe kagira ikintu kadufasha kumva yuko hari igihe tutahura n'ako karengane, cyangwa niyo kabaho kakabaho gake cyane. Urumva niba hari igisirikare, igipolisi, ingengo y'imari, amategeko aturengera, abayobozi basa nk'aho baduhagarariye bavuga ijambo rikagira kandi bashyigikiwe n'igisirikare. Numva yuko ibyo bintu bizaba ari ijambo umututsi, umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, abahema, abantu bose mbese bicwa muri Kongo bazaba bagize intuzo, bazaba bagize uburenganzira bwabo. Numva ari ako kantu nashaka kongeraho. Murakoze. urakoze bwana Ali. mbere yuko dufata muzungu, mubisobanuye neza, mu by'ukuri mubisobanuye neza kandi naje niko nari nabyumvise. Nta guca mu gihugu nta birimo. Noneho hano hasigaye ikibazo sasa, n'uyu perezida bamaze kugera i Kinshasa, niho honyine hasigaye ikibazo. Bamaze kugera i Kinshasa, nimba nawe atazavuga ati n'ubundi abatutsi mu batemagure nk'uko Kabila yabigenje. Aha niho hasigaye ikibazo tugomba kwibazaho, naho ubundi birasobanutse. Ibibazo nibibaza rwose aho ngaho honyine Kundondo nagufasha kuri icyo ngicyo. Ngira ngo muri ibi bintu bya federalisme ko Kongo izayoborwa nka federale, biri mu masezerano ya CNDP yari yagiranye na leta ya Kongo yo muri itariki 23 muri Mars muri 2009, sibyo? Nibyo rero ibe niba barabaye AFC mu bintu unanga uvuga utizeye, kandi nta wizera na Bibiliya iravuga ngo uzizera umwana w'umuntu azavumwe. Bo mu bintu muri ya masezerano babonaga ko kugira ngo Kongo igira amahoro ari uko yayoberwa nka federale. So RG arabivuze, niba hari hazaba tuvuge Kivu igahinduka intara yigenga, sibyo? Nk'uko muri leta zunze ubumwe za Amerika ari za California, za Texas nahe. Nagira ngo nguhe urugero, niyo uyu perezida yavuga ngo abatutsi babateme. Ubu sinzi niba uzi muri Amerika hari ikibazo muri Texas cy'ukuntu Governor Abbott yashyize abasirikare ku mipaka, aba National Guard, abasirikare nyine ba Texas, kuba muri bya bintu byo gukumira. Nimba wibuka neza, Biden ibyo bintu ntabwo abishaka, avuga ko nibiba ngombwa bazoherezayo n'abasirikare, igisirikare cya leta. Buriya mu mategeko hari n'amategeko abasirikare ba state, leta federal kubambura state, ariko binyura muri procedure nyinshi. So ubwo rero izo mpungenge zo kuvuga ngo niyo yaba ari ikicaza akavuga ngo batema abatutsi, bazatemwa nandese? Kandi hari abasirikare, Kivu izaba ari intara yigenga, ifite abasirikare, ifite iki, nkeka ko bagomba kuzabarinda. So numva aricyo nagena nkuvuge, wenda
na muzungu wenda mwamuha ijambo akabunganira. Murakoze. urakoze African boy ku ndondo. Ubundi aho ugeze, iyo etape ugezeho, nta kindi usigaje ni ukumva imikorere ya federalisme ikora ite. So bishatse kuvuga iki? Nanga turetse kubisigiriza, ntabwo yaje hariya ari uko akunze abatutsi. Ntabwo akunze abatutsi, ntabwo akunze bosi, namushinje ko abanze, ariko nyine ntabwo ari ukuvuga ni urukundo, rwa rukundo rwamuzanye, no, ni imvo za politike. Bose bari hariya ku mvo za politike. Bivuze iki rero? Neza African boy bisobanuye neza. Niba federalisme bivuze ngo ni nk'uko ubu hano muri Amerika ntuza hejuru White House itotegeka Tennessee nangwa ntuza ngo mugire mutya mu gihe cyose bitari muri amategeko. Kiriya gihe rero abantu bazajya babana ku bw'amategeko n'amabwiriza bahanye, apana ku bw'amarangamutima n'urwango na tribalisme n'amahitamo y'umuntu ku giti cye kubera ko yagiranye ikibazo na runaka ngo bari abantu mubagira ikibazo. Ndetse anagushubije neza ati igihe cyose bizaba bifite Kivu n'urugero ho Katanga, niba ari Katanga, niba ari uko ari intara zose zifite abapolisi bazo, edikasiyo yaho ifite, uko abarimu baho bahembwa, ibyo byose niko federalisme ikora. Federalisme ubundi isagurira leta yiriya. Rero iyo isagurira leta nta kitegeka, ahubwo leta isa niza gusaba, igira imbaraga izikuye mu ntara, aho kugira ngo intara ijya gusaba imbaraga kuri leta. Leta twatewe n'imyuzure, ikiraro cyaridutse, kujya kubikora mpaka babanze bisinyirwa i Kinshasa? No, niba ari ikiraro cya Kamituga cya bisinyirwa i Bukavu, kigende gikorwe, nuko bizaba bikora. So ikiriho rero we kuduhinduka, ahubwo ko nayo nshaka kuvuga, si ubundi abaduhindutse bo byarabahiriye. Nawe niba atarakuye isomo, nuko waduhindutse nawe ntibyamuhiriye. Uretse n'ibyo, n'ubu baracyariho nabi, nubwo batumye wenda tutabaho nk'uko twari dushaka kubaho, tutariho nk'uko tutari iwacu, tukaba twarangaye. Ariko icyo nshaka kuvuga, bazahuzwa n'inyungu za politike, bazabanira ku bwasezerano, ntabwo bazongera kubanira ngo uyu ni nanga twabanye ahandi, ngo nanga ngo ujye wibuka twaryanye umutsima n'impungure n'ibiki. No, bazahuzwa n'iki? n'amategeko, nuko nta kindi. Nuza niyo mitwe minini bavuga okay, nubundi federalisme icyo bivuze, twari twigenze igice. Ubundi federalisme ni ukwigenga igice. So niba mutwanze, ubwo twigenze byuzuye. Dasi merci. Urakoze wa mugani, ubisobanuye neza. Uti abantu bakeneye gusobanurirwa uburyo federalisme ikora, kandi koko abantu benshi ntabwo tubizi, kandi musobanuye ibintu byinshi cyane kandi byiza. Murakoze cyane. Wenda reka twumve na Papa Nsengi nawe aze gukurikirana, ariko kubera ko ari gufata umwanya, reka dufate Espoir noneho akurikiraneho na Sengi. Ariko ni byiza rwose, munatwereke noneho icyiza cy'iyi federalisme, kubera kuko twebwe Kongo twamaze kuyizinuka. Cyo twarakizinutswe. Jewe nta cyizere mfite cy'iyi Kongo, c'ubuyobozi buva i Kinshasa, sinzi rwose. Ariko bikurikiranye nuko mugenda mubidusobanurira, umuntu ari kugenda atoramo akantu gahoro gahoro. Espoir wenda wafata umwanya hanyuma tuze kumva Papa Sengi. Njyewe ntabwo ndi butinde, reka ngusobanure kuri federalisme, byenda byagufasha kugira ngo ube wakumvaho ibintu biriko bigana. Urebye n'uburyo tumeze muri Kongo, nico kimwe n'aha muri Amerika n'ahandi, turi igihugu kimwe, ariko buri amarejo abafite imico yabo, mbese ibintu by'amavani byabo n'iki. Usanga muri Southern Kivu muri Amerika byenda n'aba Republicain, n'aba Kristu, mbese urumva ugasanga byenda muri North cyangwa amasirimani, ugasanga n'aba liberals n'ibiki. So icyo federalisme noneho ikora, ihereza aya ma-state nk'ubwigenge. Hano muri Amerika tuvuze ko iki kintu cy'urupfu, par exemple igihano cyo gupfa, hari ama-state amwe byemerewe, kaza Texas, ariko ugasanga nkanje muri Illinois ntabwo byemerewe.
reka tubishire muri context y'iwacu urebye tutigeze nkana imico yacu abantu muri East ya Congo habe na work ethics zacu n'iki nuko tubayeho ubireberana no kuri diaspora turatandukanye dufite imico itandukanye kabisa ibyo noneho kuri ayo ma values zacu n'iki zizatuma noneho tuavansa na karere so ico bashaka kuvuga babasobanuriye impamvu ni federalisme yari yaranze nabivuze mu gitondo banze yuko bishigwa mu ngiro ikintu baje kwemera gusa ni ibijanye na budget ngo amafaranga ngo azaza agenda Kinshasa ngo hazaza hagaruka 60% ariko nabyo amafaranga yose akaza agenda Kinshasa uzi uko abayobozi ba Kongo bameze hageraho 100% yaje kugaruka akabanza agaca mu maboko y'abantu atagira uko angana hakaza kugera muri state nka 5% kandi ico nico cagize naho ubundi nukuza dukuramwo nimba ari 60 cyangwa nimba ari 40 akera kabakoze ico kiraro nimba cakundutse cakajya amabenge niki asigaye akoherezwa Kinshasa urumva hano noneho state niyo ibifite imbaraga state yavuze ati sitwohereze intuze yacu umusanzu wacu ntako wamutwara so ico nico abantu bagomba gusobanura noneho nkaburi state izigira national guard mbese n'abaroko defense n'abasirikare babo bagengwa na state batagengwa na ntuzi batagengwa na federal bariya nibo governor ashobora kuvuga ati habaye state ya emergency aba national guard mbese bivuga iki twagize ikibazo cyacu hariya muri Sud Kivu ntabwo tuzategereza autorite ya Kinshasa ngo ivuge ngo abasirikare ni barejere cyangwa ntibarejere no governor wacu abafite kera ingabo abafite ode yo kuvuga ati ingabo ni mugende mutabare kino kibazo iki kibazo cyabaye emergency so bivuze yuko hazaba kera hahawe imbaraga nyinshi so nubwo muri federal reka noneho n'ikindi kintu ngumare n'impungenge buriya kuba biriya byaratinye abantu bakagera Kinshasa sibyo bizatuma yuko abantu bavuga ati uko byaranze no n'ubu demokarasi na bino bihugu za Amerika ntabwo iri perfect ariko barakomeza bemprova ama mistake amwe atigeze yabayeho ntazongera ariko byenda bivuge yuko hatoba yandi ma mistake mashasha nazo abantu uza wiyadapta na situation reka mbabwire impamvu banze federalism nabivuze yuko bangaga bashaka ko kugira ngo haramaye tamwe n'ubundi keri bo bari barashatse kwibarikaniza bari aba bakatakatanga bakabona yuko ahubwo bazaba basa nkaho babyemereye hari n'ikindi kibazo muzakibona kigaruka mu madebu nyine ko barashaka kukidebata cha double nationality nayo baranze yuko Kongo bayigira mu gihe cya constitution bariko bahindura constitution kubera iki babonaga yuko abantu izabeneficia n'abantu bo muri East kandi bakaba babafata nk'aba étranger ariko abantu bamereye leta nabo bunyine n'aba diaspora bari abanyaburaya n'abaki bumva yuko nabo bakagombye kugira iriya double nationality bakaba baparticipa soit muri politique cyangwa iki tukazutaha mu gihugu nk'umu étranger ubejo bundi mbere twinjiraga muri Kongo kurataha iwanyu ukarisha hafi mu madolari 400 ubu nyine niho bagabanije ubu nyine ufite passport ivuga yuko uri imvukire ya Kongo usigaye utanga gusa $100 urumva n'ibindi ariko ayo matemse nimba hari amaferi yabaye akaba ariyo gusa bo ureberaho tibizatuma twanga gupima n'izindi nzira zishasha murakoze urakoze bwana Espoir n'ibya leadership ntabwo bivuga yuko twanagera na Kinshasa ari nanga bizagira no n'ayandi mareberiyo n'abagiye batangira sibo baje kurangira aribo bagiye kwisonga turebye par exemple kuva kuri RCD nika bagiye bagira ariko twagiye kuza Kinshasa ari ndu yiyoboye ivyo nagweza ama example sawa murakoze reka nkomeze mutegere urakoze cyane Espoir
hanyuma sniper sinzi nimba yabonetse, wenda aze gufata umwanya dufate sengi, ariko nimba ataraboneka turahita tumufata. Mu by'ukuri ntabwo ndaboneka mu ijoro, ntabwo ndaboneka okay, urakoze. Ubisobanuye neza. Mu by'ukuri ikintu mbashe gukuramo, abakunzi ba Gisegeti bakomeze barire kubera kuko iyi politike ni nziza. Nje nongeye kuyikunda cyane, kubera kuko nk'abakongomani bose, umuntu ukunda Kongo, nta muntu bibabwiriye, nta muntu wakwanga iyi politike, kubera kuko nta muntu werega n'icyatuma twifuza ko twacamo Kivu ikigenga ikaba igihugu, ni ukubera ko nta buyobozi. Ibaze ngo buri kintu cyose, pasiporo, seritifika y'umwana, buri kintu cyose kirava Kinshasa. So iki kintu rero mbabwije ukuri ko nta mukongomani uzacitanga imbere, kubera kuko nico cifuzo c'abakongomani. Rero Gisegeti kabisa kundondo ako kantu ukagumane. Nuvuga ngo nta muntu umenya uko Kongo abantu cyangwa muri politiki abantu hari abakigendera ku marangamutima, fanatisme, inyungu babona. Tureke biriya bisambo byo bihembwa 20 na zingahe, bo tubashira ku ruhande, bari bo bazapfana na basebuja cyangwa se bazemere bamanika. Numva imvugo wari gukoresha, ahubwo abantu bumve iyo politike bayikurikire kuko niyo ifite igisubizo kirambye. Naho kuba ubu ngubu benshi hari n'abahaguruka kuyirwanya, barahari, uraza kubabona mwanya hirya no hino. Urakoze, reka tanga ijambo twumve. Urakoze kabisa. Mubwije ukuri n'aba ngaba ni kurya nyine baza bashira ibiti mu matwi, ariko mu by'ukuri umuntu wese ukunze igihugu, umuntu wese wifuza amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iki kintu tubaye tukigezeho, yaba ari intsinzi, yaba ari amahoro atazashira muri Kongo. Sengi ngahe fata ijambo mwanya n'uwanyu. Ndagushimiye host n'abagufashije kuyobora iki kiganiro. Ndagushimiye ku mutwe w'ikiganiro waduteguriye muri uyu mugoroba. Nge intervention yanjye iraza kwibanda kuri principe mu rwego rwo Sengi ari kuvuga. Yego arimo kuvuga. Afrika ni wamanuka ukazamuka. Ngakomeza. Ndaza kwibanda kuri principe mu rwego rw'amategeko. Nindangiza nkore commentaire kuri case nk'ebyiri cyangwa 3 muri Afrika n'ahandi ku isi. Nindangiza nje muri detail nsubize nihuse cyangwa nkore commentaire ku bibazo n'impungenge zagaragajwe. Icyo gihe nakuye mu ijambo rya President Nanga, ikintu gikomeye yavuze nuko cause cyangwa urugamba muri coalition yabo barimo kurwana, icyo bagendera ari ukugenda bakagera Kinshasa bagashyiraho ubutegetsi bwa regime ya federalism. Icyo turacyemeranyaho. Ntabwo ngaruka kuri federalism, hari abayisobanuriye neza kundusha, ariko commentaire ntoya nakora mu rwego rw'amategeko nuko haba hari gouvernement central cyangwa ku rwego rwa federal state, akaba noneho na za etat fédéré. Kapitali zaguma ari Kinshasa, ubutegetsi bukuru ku rwego rw'igihugu ariho buri, muri za institutions zitandukanye, pouvoir exécutif, législatif na judiciaire. Ariko na za icyitwaga amarejo azabaye amaeta nayo still afite za pouvoir uko ari eshatu. Hanyuma ikindi nagira ngo nibutse tukiri kuri icyo ngicyo, hari ihame rikomeye abaconstitutionnaliste b'abahanga babayeho mu binyejana bya kera bashyizeho rikiri d'application ubu ngubu muri Afrika, i Burayi, hehe, batitwaje bya bindi byabo ngo nibo bafite demokarasi kurusha abandi. Icyo bavuga mu Gifaransa ndaza kubishyira mu Kinyarwanda, ngo
le pouvoir arrête le pouvoir. Ni ukuvuga executive iba ifite inshingano zayo zishingiye kuri constitution n'andi mategeko, legislative ifite inshingano zayo zishingiye kuri constitution n'andi mategeko, na judiciaire bikaba uko nguko. So nihuse nagira ngo mbabwire ko abagize impungenge muri iki kiganiro, mu mwanya mutoya turaza kumva n'ibindi, ari ibyanditswe, ari amaspace, ari ibivugwa ku mateleviziyo. Ndumva bavuga bati nanga bakibagirwa AFCM 23. Nanga ni perezida wa coalition, ariko hari institution ni AFCM 23 n'abandi bifatanyije tutaramenya. So nanga nk'umuyobozi nka perezida wa coalition ntabwo arusha imbaraga institution ariyo AFCM 23, keretse mu gihugu niho umuntu aba ari institution, perezida wa repubulika. Ibyo ngibyo confrere African Boy Mugabo yabibabwira, perezida wa repubulika aba ari institution, ijambo rye riba rikomeye, powers ze bishingiye ku ngingo zizimuha muri constitution ziba zikomeye. Ariko ubu ngubu nanga ni umurwanashyaka nk'abandi, icyo arushije abandi ni uko ari we perezida wa coalition. Ku mpungenge zagaragajwe rero, reka dufate yuko wenda coalition bishoboye igiye ikagera Kinshasa. Ntabwo tuzi uwo bazahitamo, uwo bazatoranya kuba perezida w'igihugu, ariko uwo ari we wese icyo gihe azaba institution. Reka tugaruke rero kuri ya principe yuko le pouvoir arrête le pouvoir. Bazashyiraho constitution nshya n'andi mategeko ayishamikiyeho n'andi ya ngombwa, bashyiraho inzego. Ni ukuvuga dutera intambwe twese nk'abanyafurika, kandi hari success story mu karere k'ibiyaga bigari, muri East Africa n'ahandi muri Afrika, aho usanga les institutions zifite ubushobozi, zikubaha umukuru w'igihugu nka institution na powers ze zitoroshye, ariko zikamugira inama, zikamukebura iyo agiye kurengera. Nizere yuko rwose ntavuze menshi, icyo ngicyo cyabera garanti ku bagize impungenge. Icyo nakongeraho nsoza, bavandimwe, habayeho AFDL, tujye tuzirikana, twibuke ibyo yakoze. Hari ibihugu sinabica ku ruhande, u Rwanda rukigira AFDL rukuraho Mobutu. AFDL ihura n'ibibazo bya politike bitandukanye, barayisenya ntiyagera ku nzozi zayo. Abaho RCD, abaho CNDP, abaho M23 ya mbere, abaho M23 ya kabiri, haje coalition AFC. Ni ukuri bavandimwe, nababwira ko mu rwego rwa politiki izo frustration zose zabayeho, akagambane kabayeho, ibiki n'ibiki, byanze bikunze la nouvelle génération iri muri AFC M23. Generation mvuga ntabwo ari imyaka, ahubwo ndavuga generation muri politiki, byanze bikunze yabikuyemo amasomo akomeye, izirikana kandi igomba kugenderaho. Cya kindi bavuga bati nta burenganzira tugifite bwo kwibeshya. Reka ngaruke rero kuri cases nka zingahe. Hari ibihugu muri Grand Lac, muri East Africa, bitari binini cyane mu buso, ariko byafashe urwego cyangwa politike y'imiyoborere igiye gusa na federalisme, iba a very success kuri leta, kuri institution, ku baturage no ku muturage ku giti cye. Politike ya decentralisation uyisanga muri Kenya, uyisanga Uganda, uyisanga mu Rwanda.
kwivanga mu mikorere ya executive ariyo meya na babiri bamufasha. Ariko nanone meya ashatse kurengera, njyanama irahaguruka ikamugira inama, atabyumva no kumweguza